uma emithisile angisazazi ukuthi umithisile yena ngokomthetho bekwamele ahlawule ingane engakafiki nasemhlabeni yena udelayile ingane ina 6 years manje akaza khiphe lutho phela ekhaya akwaziwa nje ukuthi babe ngane ubani ngoba akahlawuli nokuhlawula kwamele ahlawule ingane bese khana azobona ingane yakhe hayi ngize ngimnqabela ukuthi abone ingane uma nje engahlawula yena inkinga ukuthi azange ehlawulele ingane yes machine ungatatazeli stay calm don't the machine i-3-bit D-keys or i-2-piece fake noma thanda kitchen empilo izocosta goke nama-oster. Sanibonani babukeli bami bahle emakhaya ubheka keni bafethu njengenjwayelo bafethu it's your boy bafethu Reggie Ntona Sekasi Ntona Macranas bafethu sila ngoba sibiziwe bafethu niyazi ukuthi abantu bethu bayakhala bahlukumezeka kuningi bafethu inyaka la ngaphandle yishi so bafethu ngilana ngibiziwe my brother angitshela ukuthi unomntwana no my sister umZulu so my brother uthi yena since umntana bakhona azange ambone and uyamsupport and inhliziyo yakhe ibhlungu ukuthi ukhipha imali njalo mara umntana bathi aneke ambone because akamhlawulanga niyazi into abazesintu bafethu into zabantu abadala kumelanga sisiphushele esayidini siyasihlonipha so ngifuna ukuthi ngihambe na my brother selapha ku my sister siyoza ukuthi kahle kahle my sister indaba yakhe ithini bafethu ningendawo Nation TV njengenjalo ngakhohle ukulike ni share niphinde subscribe bafethu asiye master sikobo. Hola bracha Lucre. Sure brother dintsana. Ke mnate bra ko wabulela bra. Yeah na ke mopedi njana. Okay bra ke mo cause ke krele email ya hawo ntona. Ke rometse ke office ba re chale walla o lisa ke baby mama bra go irala ntle. Ai bra ga emachumi na re jotse bo ma 2018. Okay. Tsese la so ba. 2019 ra ba le ngwana. Wa ithola. Okay. Ene ngwana o ke mo supporta mfethu mara yena ka uri ke muzulu mochola mfethu o mpotso re a re sondle ngwana ku ri ku wondlo re ke maintenance or ku mohlaula ya wena o ntso supporta ngwana ya mara ke mo ammo a tshwentse mmone ba o botsa ka taba tsa sinto re ngwana tshwentse a hlaule ke di hlaule ke muzulu ngere mai mochola ya ke itseba la edeng le rena rena le tshuna vele wa bona ka sintu vele ba yetsa so ba re ngwana ha hlaile le setse ba re wa msupport ro etsang tshwentse o ye ko bokele o lo boetsa tsetsa bona bona na phela ke mpedi ku mapedi ngadi etsa o hlaula so no wena ha o botsa ka taba tsa o hlaula wa reng wena obvious mfethu motho nna ke am support ke supporta ngwana ka so kenya go mmona wena o lo obvious ngwana o lisa go bona ngwana ntle tsetsa dinhla o lo tlofetsa dizaka nya re budgetile so ya mara since o chaetse braka tsentse thomo save chelete bona cause go depend or the family di jwa or family ya bona fele ba strict antso ba bangwe fele ba tlo ka chance ra ampetso o ka mmona ngwana sintse mo ntshetsa chelete leng antso mara bona or ke mazulu ba deep ya ba salatela sinto so wena mpraka o batlo rena ke file wena reko yena medem ya maybe yena ka understand maybe ke no understand go re cindezela ke family yae ne okay ntle tabenya ka re ko jarateng ya bona ntle gore batho ba ba o lo bona re batla bona cause I fair antso okay fair nkano re I fair ngano re like 50-50 antso o patela chelete for ngwana o mara o mmone ende ke ngwana o ba ka re no ba o etsa stlela but cause ona le sintu sentse re latele vele sintu antso re tsentse right so ke tla za more ke ringel bona re zame re lokisa re bona re fella ka yona so ke tlokopo re mo le passing on ka number re mo fonele re utlo re o reng go kae and then re lo khopela ka dako bona re re kopo bona ngwana bona ina flow okay bra ka re ska jana ka re ba ke Praga. Yeah, boss. So since mere mo mfonetse o re tlo mkra kae?
Ha ke ka Silai lona. Oh, ka Silai. Lo mamuara. Oh. Okay bra kash. Just hoping ora re fitla kwa mfethe dintho tsa di vagrant lo bona o botlhoko vele hore o ntshe chelete for motho sa moneng o ba ka re no ba o user wa bona. Ore ke bona nkare kwa mtshumo. Wa ntso. Nje ba nya ka tsaka ya ka. Mara ntso e tshuna ke ntse grant monna tsentsa support ngwana hae bro. Ka sa pele. Or ke na o solo. Okay now. Sisters. Hello. Yeah. Kunjani my sister? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Atheka kopotla mina ka yini? Ngathi kwatile nje my sister right? Yinto engibizela yona la? Ngiyakubuza ukuthi yinto engibizela yona la. No relax. Mara usuku lo re ke nya ko reng. Right kodwa my sister. Ngiyaphila njani futhi? Ngiyaphila my sister mina igama lami Rich from Rich Nation TV ne. Ngila ngihamba nobhuti la ngabe yamazi ubhuti. Nyamazi. Hlana kanjani na? Ubaba wengane yami. Baby day. Yep. Oh okay my sister for sure yazi ukuthi size ngani lana ngoba my brother ulibuya khala njalo ngithola but bengizacela ukuthi simuphi isikhathi akuchazele ukuthi size ngani la or ukutshelile before ukuthi sizoza. Ngiyayazi into ayizile la. Uyazi? Ngiyayazi. Usho uyazi? Ngisho ukuthi ngiyayazi into ayizile la. My brother nanoma athi uyazi ukuthi uzeleni la mchazele athi mtshele lapha mngaba lo ngwana mfethu. Khale ke sabona ngwana ka nde mtshuki ya mdirele everything. Ke re ke nya go bona ngwana ka. Mfuke msupporta. Hawu. Ngakutshela ngathi mina uhlawula ingane before uzoyibona. Angazi ngitshele lokho yaqala ukuzwa. Mara mntanami. Ngithi mina mele uhlawule ingane before uzoyibona. Uyaqala ukuzwa lokho kuphuma kimi. Mara echo. Mara mangifuna ukubona umntana ngifuna ukumbona nye kuzongula ingane ngakutshela ngathi emalini ongifakela yona every month khipha u1/2 ubeke ebank ukuze uzogcwala ukwazi ukuyenzani ukuye ekhaya KZN ukhona ukuhlawula ingane hayi uzibona ingane yakho ungakayihlawuli hayi so kwenze lokho nje okay master mina ngicela ukubuza ne ukuthi like like isintu senu sisebenza kanjani because mina ngazi ukuthi like KZN amaZulu nenza kanjani ngithe singichazele kodwa uma emithisile angisazazi ukuthi umithisile yena ngokomthetho bekwamele ahlawule ingane engakafiki nasemhlabeni yena udelayile ingane ina 6 years manje akaza khiphe lutho phela ekhaya akwaziwa nje ukuthi ubaba engane ubani ngoba akahlawuli nokuhlawula kwamele ahlawule ingane bese ekhaya azobona ingane yakhe hayi ngize ngimnqabela ukuthi abone ingane uma nje engahlawula yena inkinga ukuthi azange ayihlawulele ingane yes mara uyamsupport kodwa ukuyisupport uyisupport okay my sister mara okay isintu ngiyasunderstand ne but yena uthi yena ngelanguage yakhe ayikho lento le akayazi ngithola so and futhi lento le like man libe nemstop ukuthi angamboni umntwana unokufila ngathi lo mntwana lo ngathi like akusikazi lakhe ngithola so mina ngizela ukuthi my sister maybe sizoyikhulumisana le ndaba le ukuthi wonke umuntu like une belief yakhe angithi yakuzwa futhi sonke fele like sibelivela kuzinto like ezi different utho ukuthi yena akayibelieve lento le ukuthi umntwana kwamele ahlawuliwe because akayazi ngithi mara nina cause nina niyenza isintu ngendlela yenu nani nizoyenza the way niyenza ngakhona so mina ngazi my sister yakhonakala ukuthi maybe sithola abantu abadala sihlaleni phansi silungiseni le ndaba le kahle cha abantu abadala bekho kwamanje futhi base KZN kuhlala usisi wami la endlini kodwa manje usemsebenzini usemsebenzini yeah so abantu abadala bona yibo labantu abaphethe umntana njengoba sikhuluma ingane ihlala eKZN so ukuze ubafo azokhona ukumbona umntana kumele sisuke lana siyene KZN siyokhuluma nabantu abadala kucala kubhadalwa imali and then uzombona ngathi uyamthenga so umntana khona akamthengi uyenza into right ebekwamele ayihafisa uthatha umntana ka umisa ko KZN uskahafisa uthatha mara yikho leyo nyeke utlotsi ya mwana wakho yiphi yiphi awungitsheli lokho awungitsheli lokho awungitsheli lokho how so wena wa enjoy ntirapara kudirapara nakabona ngona buti ayayazi ayibona ingane angakayihlawuli okay my sister I understand ngithola
ngiunderstand sometimes isintu okay kunomthetho kuphinde kube nesintu so angazi ukuthi like ngitsini makuso but isintu nami ngiyazi ukuthi like isintu abantu abadala mababeka umthetho bawubekile ngithola anengiphikisana naso isintu sakhe ngithola but on the other hand my brother lento nimenza yona my master ngifila ngathi ayikho fair cause uyamsupport umntana and ubaba umntana angamboni nje nakayi1 yabona if bekafuna ukuyibona ingane yakhe kwamampela lo muntu ngamtshela ngisamithi ukuthi bona kwamele uyenze into ekanje nakanje ungilalelile azangaza ngimamela into bekakhona ukuyenza ukuphuma ahambe angishare roomini ngimithi ayebanganini bakhe ayophuza manje so manje wena ngenye indlela somphanishela lo angimphanishi isintu sesekhaya kithi lesokuthi indoda ayiboni ingane ingakahlawuli mele ahlawule ukuze abone ingane yakhe utla break ya mara muthung mataleng ka benyana ke mona 2 minutes mona ke at least tlabe ke mona ba re sitsulu a se dumele bra ba re zulu a se dumele re wena o bona ngwana o sa montshetsa tšhelete bona so na ke nano re re etse yona ntse yo re go save we tšhelete we work KZN wadlala ayaba ukuthi akekho serious ngibona wadlala ngwana o dula ko kae mfethu ngwana o dula KZN ke re mdirile kae mojozi okay ngwana go ra rupile ngwa go jozi ntšhampotsanya na ye mara cause bantu ba badala ba motshwere ngwana re titlo go so re tswe mo re kwa bona re ka se re ko batho ba baholo ba namele bona ba tlise ngwana re bo ka ra batella uyabona uzothi the day ucaculula ingcondo yakho kahle uzazi ukuthi ufunani ngengane yakho uzoyenza imali uhambe yele ekhaya ufike uyihlawula ingane yakho uma uqeda ukuyihlawula uyibone the way ufuna ukuyibona ngakhona okwamanje nje hayi ngiyakubona nje ukuthi usangibhimbela nje engazazi kahle kahle na le ndaba imnandi bangilokungimelana ne ke re ke nya go bona ngwana ngichaza ukubona uwe mina braka ke understand botlhoko braka ne ke understand wa bona today akitsebo ke emelwena or ke emelena but hona le molao le sintu ke a pheta hape ke so dintho tseo kaofela tshentsi like re di tuna ke re hodisitswe ke bogogo le bomkhulu vele ra tsebo re sintu se etsi ya bona na yeo ya rongwana ra mtlhaola okay fele le go venda ra itshuna ntsola so awa tshwano re hatelle my sister ke ba go habo ba ufile chance u buditsa ke before ngana to tlhaelo re mfetso go soso ke wena ne tshentse be tšhelete umemele ngwana hlae or before ngwana tlo hlaya umhlawulo ntsola so no akibatho re braka re senyena ko ka ntse re tsebang re tshwentse yetsewa ke sintu sa bona ke sintu sa bona ngorena ntse tshwentse re tshune ko re be tšhelete re vaireda unless wena o tlompotso ra braka nna ke spano ringeng mara amule ngwana ke zaka yona wa tseba le yena mtshomfethu mara tsetsa o travela nna se tshike kwa konya kana le ngwanaka mara braka ba ufile chance before ke re ngwana tlo tsama o thomile lemo ke re ngwana a ke re braka asifuni isikolo mele usebenzise ingqondo nokuba responsible ezumzali asifuni isikolo ngakhathala lokulela ake understand braka situation uri semo sa uri fele se a khathatsa cause like outside uri tshwentse o etseng cause o etsa ntse right mara still ngwana ba o fiena but cause no re botsa ka sintu my sister nna ke dumelana le yena ntse akere wena a ona di right tsa o bona ngwana no akere bona ba etsa the way ka tsela ya bona phela ke ngwana bona akere kero ke ngwana bona le ngwana hao still ke ngwana bona cause o tshune ke ngwana bona ke mara ba ya go mtsibisa Zulu kwa mpeje a batla bolele Zulu a batla bolele Zulu ke ngwana ka mfe okay fair wena if o sa batla bolele Zulu ra tsamaya ra KZN go bona re fitla mole ra ba botso re na re latile ngwana rena ba tlo re botso re batla so much re ba fetšhelete eo go etsiwe dintho tse ba di etsang re boele ngwana re mnati mazulu ke scam atsona le machotsa ke scam manje okay master mina ngicokubuza mawuthi ubhuti kwamele ahlawule like uhlawula ngani untsha chelete or tshwentse re tleka di ka something re reka di rose abantu abadala
ukuthi uma ehlawula kumele aphathe ini aphathe nani. No, akere phela no my sister. Siyenzela ukuthi thina masizosuka la sisuke siphelela ngithi. Mabathi bafuna ama giraffe ngiyenza example. Ama giraffe ay5. Uhlawuliwa kayike bro. Kuhlawulwa ngani my sister ngani? Ngenkomo. Oh, mabathi bafuna musimthuki yamlobola futhi. Ulobola mangi. Ulobola ngwana kalena. Ulobola mangi. Uhlawula ingane yakho bhuti, isende lakho leli amele uhlawule nje yi-must. Okay, so okay my sister. Let's say let's say bathi bafuna inkomo ezi10. Kwamele size nazo like ziphila like rixela itsona dinkomo. Ngoba ekhaya ngisho kunesibaya. Oh, rixala itsona re di kenya sibayeng. O fetsa mo re tsia ngwana ra tsama. A o negotiate we mix. Litsiya ngwana beyang angithi manifika. Yes. Nofika ngene endlini kahle khulunyiswane bese basho ukuthi hayi sina sidinga inkomo ezisona so. Ngena nazi inkomo kuba yenza izinto zakhona zesintu mabeqeda kuzokhulunywa ukuthi ingane soyishela kanjani. Oh, okay, Yabona lo re mara share. Mara braka ngwana. Umntana ethu soba u2. Soba u2 ngine right ukuthi ngibe naye nawe une right ukuthi ube naye. So kwamele kube nesivumelwano sokuthi ingane uzoyibona kanjani nami ngizoyibona kanjani. Okay my sister, hayi the way uyibeka ngakhona i-right angazi ukuthi like ungaba nenkinga ukuthi before so hamba thina nobafo usiphe maybe number kasisi wakho ukuze simfonele maybe asitshele maka free sizokhuluma naye yabona asibuzele ngale kubantu abadala ukuthi bafuna into enjani because aneke sikhona ukuthi sihambe siyobuza sibuye sithatha amandla sibuye yangithola so thina sifuna ukuthi masiyehla siphelele or jang break yo kineta mara kineta ke lena kudlula kenani sisi awuyiphasisi kanti wena usabatho inana okay nahana ucabanga ini okay oro wena awusobi ready ore o tlontsha chelete fongwana mse abantratraisa batratraisa Semai. Sawara braka yetsa ntse right fongwana dintse tlo fa kre yeah a re tholele details re bona re fela ka irala okay my sister angazi uzophuma stop before sihambe number sizomfonela sisi wakho asitshela sisi wakho ukuthi kahle kahle kenziwa kanjani kufunakala ini yabona siyabonga isikhathi sakho my sister one thing engifuna ukusho before ngihamba my sister njengoba usho ukuthi my brother uyamsupport umntana ulucky kakhulu ngithola my sister ungamhlukumezi my brother ungamhlukumezi nanoma sibuyisile lena sibhadalile for umntana ungamhlukumezi because it's rare kulomhlaba manje ukuthi uthole out support umntana futhi angamboni futhi ulucky kakhulu my sister ngithola so ngicela ungamhlukumezi my brother lwena samhlukumeza my sister bro okay lesikahlukumezana mfethu siyabonga isikhathi sakho my sister ne master siyabonga my sister athaka sure aremele yi rifitlile rimkrile ra bolela lena ke re utlwile ke unfortunately ntone re tle ke re ra ikreya cause or ngwana hayo o ko KZN and ba strict batho ba batlo re ngwana hlauliwa bona so nna ke a botsa esouth because le rena ko Sevenden side ya rena ngwana ha hlaile obviously tshentse o etsele ya re onthola o etsentse right so that ngwana hao le yena ha hola skapa le di flop onthola sometimes ntwe rena is my timer arena hani or as batho arena hani ina le reason or why batho ba holo ba re ngwana tshwentsa hlauliwa bona una le reason ba tla re botsa le bona re fitla kwa brako ska tshabo ba botsisa ke re ke chelete hao ewe patela o ba botsiso re hey a le rilana senza so senzela onthola ba tlo fa dimpendulo and then ba sharp ra tsebo re dintso di va sharp onthola yeah ke a bona re a yo happy fundiwane like no expect so tlo fitla kwa re boele ena ngwana mara ngwana ba motshwere ko KZN ntse but re tlo lukisa braka ba tlo lukisa ko pu ye mo le passing ke tla mo wena re fa mzansi skis bafethu my brother fede simtontsile sezalana samthola my sister sizamile ukukhulumisana kodwa my sister uthi hey ngesizulu bafethu
abavuma abantu abadala ukuthi umntwana nje azalwe avele nje ubabakhe amthathe. No, babakhe kwamele yenze into right, aphethe the way kuphethwa ngakhona so that azombona umntwana nezinto zomntwana zambe kahle. Nathi ngesintu bafethu ngesivende siyenza leyo ukuthi umntwana makavelile mawukuthi umoshile emzini wabantu kwamele uyeleni bayenze into right. Abantu abadala yangithola exchange wane imali nani exchange whatever, and then umntwana naye uzoba grand, akhule akhule acave ithama lakhe nalithama lakhe lizokhona ukumbona. My brother uyamsupport umntana mara kamboni vele ibhlungu bafethu, mara my brother ngiyamphakamisela awuthi eqinile and awuthi ekhombisayo ukuthi bekayenza into yakhe vele ayazi ukuthi yenzani bafethu. Ningayenzi izinto ningazi ukuthi nenzani. Umntana wakho bafethu kwamele ube khona for yena, ube khona njenge-time, bekhona njengathi nanoma ungamuphi imali but acava ukuthi ithama lamileli ujabula kakhulu bafethu. Ngithanda nonke lapha emakhaya bafethu. Before ngihamba bafethu niyazi ukuthi sirani special lana bafethu sama perfume, akhona bafethu. Nibhekeni la phansi ama perfume akhona bafethu, nizonuka kamnandi bafethu, nizonuka kamnandi. Akuthi umuntu ekseni angene eTaxini ahlale duze nawe unuka inyama embuzi. Hayi bafethu, gcokani fresh nibe smart, nizwakaleni la Rich Nation TV, nizozwa ngama perfume bafethu. Nalaba mangiceda ngiyobagaya 2 yabo bayezwe nawo bafethu. Laba hamba khona ngikutshela ukuthi mawudlula bazochika nawe bathi hey lo bhuti nuka kamnandi, lo sisi nuka kamnandi bafethu. Ngithanda nonke lapha emakhaya ningendawo nibhekeni la phansi ama perfume akhona bafethu. Sizonilethela makuthi niyawufuna yonke indawo siyafika. Rich Nation TV njengenjalo encanywa. Cha.